Zovem se Danijela Aleksić, predajem u srednjoj školi Vuk Karadžić u Sečnju. Odlučila sam da nešto kažem o administrativnom funkcionalnom stilu. Pre svega o njegovim odlikama, osobinama i vrstama podstilova. Administrativni funkcionalni stil pokriva pravnu i zakonodavnu delatnost i pisanu komunikaciju između pojedinaca, organa, ustanova državnih, društvenih subjekata itd. Pre svega on je vezan za pisanu komunikaciju ili eventualno jedno monološko izlaganje. Osnovna funkcija ovog stila je saopštavanje. Jedna od bitnih odlika stila je upotreba ustaljenih reči, takozvanih kancelarizama. Pojavljaju se često izrazi na latinskom jeziku, što je posledica viševekovne tradicije. U gramatičkom smislu dominiraju imenice, pa kažemo da je ovaj stil nominalan. Sljedeća odlika koju bih istakla je postupak kondenzacije, odnosno smanjene upotrebe broja glagola. Glagoli koji se koriste su najčešće u sadašnjem vremenu, trećem licu ili jednom neodređenom obliku, često i pasivne konstrukcije. Upotreba ovog stila usmerena je na prenošenje informacije te zahteva i objektivnost. Stilske greške su česte, ogledaju se u predugačkim rečenicama, ali u odstupanju samim tim onda od standarda, odnosno jezičke norme. Administrativni stil ima svojih 5 podstilova. Oni su važni i ne da bismo znali podelu, nego prosto da negdje različimo gde koji pripada i šta je ono što je za nas važno. Jer iako administrativni stil, on je tekako pripada funkcionalnoj pismenosti i veoma je važan za našu bolju funkcionalnu pismenost i to je ono na čemu se insistira. Prvi od podstilova je zakonodavno pravni i tu pripadaju različiti zakoni, ustavi, statuti, odluke, naredbe, rješenja. Sljedeći, društveno-politički, tu su rezolucije, povelje, deklaracije, programi, referati, saopštenja, izjave. Zatim diplomatski, sa kojim možda podstilujemo najmanje dodira, to su demarši, protokoli, memorandumi. Poslovni, zavisnosti od zanimanja kojim ćete se baviti, svakako su neki će više koristiti, neki manje. To su ugovori, dopisi, fakture, sertifikati, uplatnice, narudžbenice i sl. Ono što je važno za sve nas, što smo negdje u obavezi ako želimo da budemo funkcionalno pismeni u korak sa vremenom u kojem živimo, a to je personalni ili lični, administrativni stil funkcionalni, to su molbe, žalbe, punomoći, lične dokumenta, upitnici, ankete, formulari, raznorazni i pre svega biografija ili CV, bez čega danas ne možemo. O biografiji ili CV ću govoriti u narednom izlaganju nešto više i posvetiti čitavu lekciju tome. Ono što možemo da kažemo da je odlika, odnosno da je struktura svih dokumenta u administrativnom stilu je sledeće. Evo kako to izgleda. Ja sam pokušala šematski da napravim jedan prikaz. U levom gornjem uglu ime, prezime, adresa, telefon i mail pošiljaoca, znači podaci o pošiljaocu dokumenta. Ispod toga također sa leve strane podaci o primaocu dokumenta, to su naziv ustanove, adresa, ime osobe koja prima dokument. Onda sa desne strane mesto i datum pisanja dokumenta. Vraćamo se na levu stranu, to je naziv, odnosno sadržina dokumenta, molba, žalba, prigovor, poslovno pismo, ponuda i sl. Zatim, sa leve strane također, izraz poštovanja, ako znamo titulu ili prezime. Zatim, dolazim razlog pisanja dokumenta i obrazloženje sa svim potrebnim podacima. Sledim, također sa leve strane, završni izraz učtivosti s poštovanjem, odnosno uvažavanjem, i ja vas molim da ne bude sa poštovanjem i sa uvažavanjem, jer nije pravopisno ispravno. Ako se
prilože još neka dokumenta, napisati koja su to, znači navesti tada prilog u ovom slučaju nije obavezan, samo ako navodimo dokumenta i pišemo koja su to. I ono što je takođe važno, a to je da obavezno napišemo i svojeručan potpis. I to je, znači, ako nemamo priloga, time će se završiti potpis, znači ispod ovog s poštovanjem i uvažavanjem, završnog izraza učtivosti pišemo svojeručni potpis i time se završava ovaj dokument. Ako imamo prilog, ako znači prilažemo neka dokumenta, ovo nije obavezno, onda ide prilog i navodimo dokumenta koja prilažemo. Na kraju bih jedan mali rezime napravila da vidimo šta je ono o čemu sam ja tu govorila kada je u pitanju administrativni funkcionalni stil, a to je da pre svega on služi zvaničnoj komunikaciji, da je on formalan i da je pisani, da ima 5 podstilova i to su zakonodavno-pravni, društveno-politički, diplomatski, poslovni i personalni ili lični. Zatim sledeće što je važno, to je da se piše po utvrđenim pravilima, a postoje često i zadati obrasci. Sledeće, on je precizan, činjenice se iznose jasno i potpuno, ključne imenice se ponavljaju, nema emocionalno obojenih reči, teži glagolskim imenicama i oblicima pasiva. Ova bih završila uvodno izlaganje i predstavljanje administrativnog funkcionalnog stila. Nadam se da sam vam bar donekle pomogla da shvatite, odnosno da uočite najznačajnije osobine, da vidite koji su to podstilovi i šta sve u stvari, koja dokumenta, koji obrasci pripadaju ovom stilu. Hvala vam na pažnji.